Hai sobat kuliner, sudah waktunya nih kita kepo dan cus merapat-pat di sini ya, di dapur Kang Heri. Buat kamu pecinta makan, di sini lagi ada promosi serba 12.000, 10 kali pesan gratis 1 pak fruit salad. Lokasinya Jalan Bonisari nomor 81 Antapani Wetan, Kota Bandung. Menunya banyak sekali loh, yuk kita kepoin. Jangan lupa ya, datang ke dapur Kang Heri, mantul pisan.